Ladamen pla delegation tur yo tra Jesu pap menget hagado no ba bulul pemi padi uni ke yap tin premi ladamen pla delegation tur yo tra Jesu bat menget hagado no ba bulul pemi padi u na ki bayap te on penim yeme ke khubor ni ga por long kumno ubri uyo ke jipenim ni kumno ban yo jipenim de ban pla ba yo tra Jesu ke benokong ban nget bo bele pemi pari u ni ke bayap piti bele gini ke khubor ke khlanya do kan ami bele kalong sno ka jam ha ban yo jipenim de ka jam ha ban yo jipenim pin shu pla daga shintur yo tra Jesu pla gamot siketen mot pingai pla gamot ban shu ngai bo Jesu long trai dani ban ngai ban pla ba yo tra Jesu Henry hagapor ba polo tho yene ge shiti bu tho yene ge kinten u tho eka hagatu ga pateng menrio ko ba bha ban ngai bo Jesu ulong uta ukris ke bha ba ka jimut i jong Paul kolong ba bon yutho shigi bru bo ta ukris udeu uta ukris udeu Jesu ubana Nazareth hani ni perkat bagasuk ban shungai ini kten Henry hagapor jeng apostol kamlang besuk kolong ba bhai ki ban ngai namar balai namar hagatu ko por ka ki kim la ban ngai pau tau ukris unwan dak bo ya bat bo un habro ban mi ne ki bayam hagatu ko por kim ngai bo ukris uyap kim la ban ngai bo uta ukris de mayap barok ka bagi ngai kedai nda bo uta ukris unwan bat un sanshar haga kedu de bit junom kemot onom day ban yap utau Chris kata de jing perkhat chung itu beri hau tu por ba Chris onom yap haka gospel jung Yohanes kunong ba khat ar man chu pulei ki kendet kumno ki beri ki ngai chpang no Chris at khot ka ba la vola Jesu kren chpang ka jing yap ka ba day ban yap namar hadin ba ki beri ki kam bau Jesu dai ukris leni bau Jesu ro yuto yala shaki bri bau de kono blai hadin ba kibru kitip yekane te ukran no jepang la ka jinyap ko bode ban yapen te namar bau ukran jepang ka jinyap namar bau de ukamil de bri ukris ba ukran jepang ka jinyap ki jiu kim so tanat ikata namar ba kalkum gor kom perkat ki kam de yo ukris bonya na bau Jesu u ong ka de yang aban yap ba ukran jepang ka ba kumno ga jinyap ko bode ban yap ki jiu ki jubab yu de ba ong kumne ki ta ki bro klo jubab yu ki ong ni yo sngo te na go hukum bo ta Chris un yai sa si junam ki ong ni yo sngo na go hukum kumut ni yo sngo na ga testament brim yo sngo na ga testament brim bo Chris un yai sa si junam kumut de ban yap kene ide gor kom berkat jong ki bru hak to go por jong ki apostol na ga por jong Jesu haga testament brim boro ko ba ki jat men review ki ngai bo da nda bo ta Chris unwan un yai sa si junam un yo pateng e khedu debit un sun shar hak khedu debit si junam here upol wan bat uwan u ongkum ni u Chris u yap ha jing sha ka do kum ga jing tho haga sithi nong korin kepan kong na bakatsan an pulei pi khot balai polong kum ni ngala yok pediang ye kata ka ba namar nga la namar nga a shapi ye kata ka ba nga yok pediang bo Chris uyap na ban ta gi pop jungi kat bakum ke jing tho bat bala tep yu bat bala pen mi par yu ha ga sni ka balai ani ha ka balai ga sni hadin bo uyap kat bakum ke jing tho yang pulai biang la tep yu bat bal pemi par yu
hak balai ke sengi kat bakum ke jing tho upol wan baru ong ukris uyap kat bakum ke jing tho balai haban ong ukris uyap kat bakum jing tho mi pat kat bakum jing tho balai haban ong ta namar kito ki briu hak to por kimla ban ngej bo ukris ude ban yap kimla ban ngej bo ukris un mi pat ki kabaki sungai kede ne bo ukris unan unam yap unia sa si junam kene kede kadau balai maki jiu kimla ban priang bo Yesu uyap to pol ukren upol wan baru ong lada pipla lada pinpla daga shintur yo tra Yesu bat pingai haga do no bol ble pemi pat yu ne ke bayap te on pen in yupi hangi ke sup ha banginge ngin suga yu Yesu ngong tong ngin yu Yesu ngin bo de no pri jo pertai ngin bo le ubaba ye pop ju pertai ngin bo de kon ju blai hare haga tu go por haga juk ko bo jo po ha bo tho ini kinten kamong go basuk yu ban tho na mar u tho syak tu go pateng man ru ka bomla ban ngai da le le bo Kristu de ban yam tu hapan ong ini kitin ong la da me pla da shintur yo tra Yesu ba men ngai de ga do no bo ble pemi pat yu ni ba ya te on panim yame kene long gospel ka baki apostol kilap haga por jengki bat ki ong okay ngan batai ka ne gedor ban ong bo Yesu ude Kris haki jiu ka bomot ban ong bo Kris ude ubriu hana ngan ong bian ban ong bo Kris ban ong bo Yesu ude Kris hagi jiu kemot ban ong utau Kris hana de ubriu balai namar ki jiu ki itho yo Yesu ude kitib bo de ubriu kitib ude konjong ubriu kitib bo de konjong Joseph kitib bo de konjong ka Mary baru don ro yege para kan thai para shanrang jo u bat ke shnong jo ro na Nazareth kitib bo de ubriu bat kitib bo don ni ke jingla ban yap kum ki hi na ta da ki jiu kimla ban nget bo Yesu de Kris wala do Yesu kamel de bo de Kris aden bo le ki kamba borobat ki bru ki ong ki berkat la da umdei si sha ne unde wei pat kat kane ka kamba ka bole udei une ki bru ki ong ila kten ngan si politik kendiat bat ngan sa ngan si kren lekot ha ne po ngan sa yakten resap kumno ki jiu ki ong hagalong ba haga gospel jung Yohanes an politik hagalong ba an politik long ba nyo an politik long ba nyo kat khot ka ba sopo ki ong kum ne shibon te gibru na margata kilios no haba kilios no kilong da shisha oni long prophet don ki ba kam don ki ba ong bo de prophet ki we patte ki ong ne ude shisha ta Kris andre ki we pat don ki we pat ki ba ong to Kris unmi na Galilei se ngan okay ngan pulit khot ke bala ko we shibon te ira ki bru ke lenge je ubat ke ong nda u ta Kris unwan unle ne em unle ne em yigi kamba palat kindang le ne undang le ne em yigi kamba palat ban yiki ba une ulele pitip nga thut ban pule mde ba nga thut ji sha nga hab banda pen kelaban translate nga naman pule ya ga Bible pareng te nga translate direct ta da pi ba nga thut ban pule ngan pule versin ngan pule ne pareng and many of the people believed on him and said when Christ cometh will he do more miracles than these which this man had done nda bo to Kris wan hat undang le ne em yigi kamba palat ban yigi e bo ne uru le kamot kini ki bru ki ngai bo kat ki kyong kum ne kat kani ka kamba ka bo le te udne ula dei ba yo Kris namar ka jat ben ruju ka up yo Kris pon wan hare ka jimot jiki ka jingmu ki jimot jiki spong ta Kris kalong nda bo wan mo unwan na galanyu de bet unwan bat ulong ukon jong se mo kon udebet un sinsara ka yeng debet bat un pen bat unile thma bat ki wai pat ki jat ben ri unile thma bat ka hima rom unile thma bot kai sar ka kun ta ter un pendo jat bat un sinsar ha Jerusalem
kene de gor kom berkat jaki henre pol wan bang u yoni su wan ong ne de kres u ne de u ta kres u ba pia I bo shnong ju una na Nazareth ka bodon po Galilee ki jiu kim so tana de ta kim la wan preng kita ka kim la preng kita ka jat khubor namar kiti bo ta kres ki ngai bo ta kres unam la wan na Galilee la wan de na Nazareth kitip u ta kres de ban ya te kene de khubor ngam on pi pol ong lada men pla de shintor yo tra Jesu ba men ngai de don ho boble pemi pan on be yap te pene ne so khubor ka pa pen imi bri ka khubor ka pla bo Jesu de kres ka khubor ka pen im ye ka perthe ka de khubor ka pla bo Jesu de kres le ne Jesu de ta ba e ke pop jeng ka perthe ka khubor ka pen imi bri kam de ka tu ka khubor pen yam bri kam de ka ba yam kam de thap ka ba thap sidem kam de ro ka ba wan ji khmat ban yo jing panem kam de ka ba na ba noi la u khot pi ban wan ji khmat ngam ong ba ka ba kala ban ka don ka benta ye ka ta ba khot ye bru ji khmat ban doi ka don ka benta na benta jong ka ta nganom persya ka ta reng no pi ban yo jing panem om da ka ba om day de ka ba wan ji khmat om day de ka ba yam de ba ro ngan do no try wan jam ni ban om day de ka ba le ani am le ro kom de ro de ka jing le ja pi ban yo ji ban em ka sup palat do ta ta ban yo ji ban em de ban shungai bo Jesu u de ta Chris ba u de mo ba ba e ki pop jeng ka perthei nang i blem ka khui pi ngan